Hello, good afternoon guys. This is your Kuya Danny for La Ilocano News at datay dito'y Barangay Paayas, Burgos, Ilocos Norte. Tapno intayo pa siya rin. Daytoy nakainimas, nakalatlatak, nakalablabaga, or I should say nakapipink nga prutas. The dragon fruit plantation of Paayas, the Refmard Sanyata Dragon Fruit Plantation, owned and managed by the Queen of Dragon Fruit herself, Ma'am Edita Dakuykoy. So nga intayo pa siya rin, tinakalawlawa nga plantasyon na adu ti makantay itat nga dragon fruits, abdu di ti makita tayo nga buya. Tara, let's guys!